Ka botloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o tlisetsa tsena tsa morao le phirimaneng ena empa ha re di thakgole ka dihlao tsa tsona. In response to this barbaric attack and aggression, Iran exercised its inherent right to self-defense. Naha ya Iran e retlanne e tswela pele ho iphetetsa haeba naha ya Israel e ntse e tswela pele e hlasela. Well, the president is quite focused and interested in ensuring alignment between the G7 themes and the G20 themes. Moedi wa mopresidente Cyril Ramaphosa e leng Vincent Magwenya o re mopresidente o tla tswela pele ho tiisa boipiletso ba Afrika Borwa ba ho fedisa diqhobishano botjhabela bohare. So the cameras are going to assist us with this because we want to be sensitive with the matter when we've already perished 10 people that on the ground. Mmuso wa KwaZulu-Natal o re diphuputso tsa sesosa sa kotsi ya bese e fetileng ka bophelo ba batho ba 10 di motjheng. Mui nna le Mphotime re boetse re a amohela ka diatla tse pedi le phirimaneng ena ka hona dula rona. Tsona re di thakgola ka tsa matjhaba ho bile le boipiletso ba ho fedisa ntwa e ntseng e tota pakeng tsa naha ya Israel le ya Iran. Baetapele ba lefatshe ba re Iran ke mohlodi wa ntwa ena le tlhokeho ya botsitso botjhabela bo hare ebile naha ya Israel e na le tokelo ya ho itshireletsa. Dikgohlano di kene letsatsing la bohlano ka jeno Iran e tsitlalletse hore e tlanne e iphethetse. Sebokeng sa G7 mo presidente wa naha ya France e leng Emmanuel Macron o buile ka kgonahalo ya ho fediswa ha ntwa ena. Le ha o le jwalo tonakgolo ya Israel e leng Benjamin Netanyahu o re Israel e tlameha ho tlosa tshoso efe kapa efe ya naha ya Iran. In response to this barbaric attack and aggression, Iran exercised its inherent right to self-defense in line with Article 51 of Charter. Our response was defensive, targeted, and proportionate. We had the peace talks. We gave it a chance. We've, clenched our teeth. We did everything we could to enable President Trump to negotiate the desired result, and that would have been preferable for us and I think for everyone. But we saw in the course of the negotiations, while they were negotiating with the United States, the Supreme Leader of Iran, Ayatollah Khamenei, tweeted almost every day, "Death to Israel." The talks were merely a facade. Ho sa le jwalo moedi wa mopresidente Cyril Ramaphosa e leng Vincent Magwenya o re mopresidente o tla tswela pele ho tlisa boipiletso ba Afrika Borwa ba ho fedisa diqhobishano tsa botjhabela bo hare le dibakeng tse di nakong ya dipuisano tsa hae ho G7 naheng ya Canada. Ramaphosa o tla kena kopanong e shebaneng le tshireletso ya energy empa ho ka etsahala hore ho buisanwe ka tsitsipano ya dipolotiki ka thoko ho kopano ena. Well, the president is quite focused and interested in ensuring alignment between the G7 themes and the G20 themes. And already we've seen that alignment. For example, one of Canada's priorities is the strengthening of management of wildfires, which in our view, that talks to climate change solidarity in terms of how countries support each other and cooperate in that regard. The strengthening of peace is something that is quite important both to Canada and South Africa with respect to the immediate resolution of a number of conflicts that are currently plaguing different parts of the world, and also the issue of energy transition, cooperation in terms of local value addition around critical minerals. These are issues that have strong expression in the G20 and they have expression in the G7. Kaulele Muiri fumana hore Middle East Airspace e ntse e kwetswe ka ha dikhampani tsa difofane tse sebetsang moo di nkile mehato ya tshireletso nakong ena ya ntwa e pakeng tsa Israel le naha ya Iran. Setsebi sa maeto a difofane e leng Guy Ritchie o re sefofane sefe kapa sefe se fetang sebakeng seo se kana sa iphumana se le kotsing. Ha re tla kwano lapeng re fumana hore letona la dipalangwang provinseng ya KwaZulu-Natal e leng Siboniso Duma le re ho etswa diphuputso ho fumana sesosa sa kotsi e bolaileng batho ba 10 mmileng wa R34 haufi le Ulundi hoseng ka jeno.
Ditlaleo di supa ha bese e ne e tsamaisa batshehetsi ba mokga wa EFF ho kgutlela Vryheid ka mora ho ba le kabelo moketeng wa letsatsi la batjha o neng o tshwaretswe Durban. Batho ba fetang 30 ba tswile dikotsi tse nyarosang mmele. Duma o re ho beheletswe ka thoko tjhelete e ballwang ho diranta tse 1.2 billion ho lokisa mebila e kang R34 hobane ke yona e sebediswang ho kena dibakeng tse ngata tsa province ena. I'm sure the cameras are going to assist us this because we want to be sensitive with the matter. When we've already perished 10 people that on the ground, each information that we give remain a sensitive matter, but we can just assure you that both drivers are known. They've been taken to hospital because they are both alive. So we've already dispatched a team from SAPS that they must monitor so that if there is a need to check whether they were drowsy, whether they were intoxicated or under influence of liquor, it's something that must be determined because from now we're still at the level of culpable homicide. Once we determine it is then going to move and we do something, probably going to do the arrest. Ha re fetela provinseng ya Eastern Cape re fumana hore dikgohola tsa beke e fetileng provinseng ena di bolaile batho ba 90 mme letsholo la ho batlana le ba nyamentseng le ntse le tswela pele. Tonakgolo ya province ena e leng Oscar Mabuyane o etetse mahlatsipa Butterworth ha letona la bodulo la naha Thembisi Milani yena a etetse Mthatha le dibaka tse ding tse thefutsweng ke maemo ana. Mahlatsipa a dikgohola Eastern Cape a tobane le phephetso ya metsi sebakeng sa tshireletso seo ba leng ho sona. Hape ba hlalositse ha ba lahlehetswe ke ditokomane tsa bohlokwa hore ba finyelle dibakeng tsa kalafo. Dinabantwana ababini abafunda e-high school abaye esikolweni kodwa kuyabhalwa. Uri una le bana ba babedi ba kenang sekolo ke nako ya ho ngola dihlahlobo ba ntse ba sa ye sekolong. Uri ba lelekilwe le bana BNB ho thwe ha ba lefellwa. Tonakgolo Mabuyane o re ba tlilo netefatsa hore mahlatsipa a fumantshwa bodulo ba nakwana. I've spoken to the minister. This morning I sent her the reports. She came back to me now to say all is well, all has been corrected. Yes, our people might have been inconvenienced. Further to exacerbate that situation yesterday night, we want to apologize for that situation, for that particular inconvenience. Letona la bodulo Thembisi Milani o re ditlhophiso di ntse di etswa le ba malapa a lahlehetsweng. The technical team from KSD is still also making sure that it's clearing the rubble, it's recovering whatever could be recoverable for our families. Engagements have started with the bereaved. Almost we are ready as government, as the families get to settle down and get themselves ready. Simelane o phetetse ka hore mahlatsipa a tla fumantshwa dijo ka mora hore a tletlebe ka dijo tse haellang. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le le hae. Ditho tse ding tsa sesole sa Afrika Borwa di se di fihlile kwano di tla fihla kwano Afrika Borwa ka Labone lena le hore re lebile. Mokgahlelo wa bone wa ditho tse 255 o fihlile boemafofaneng ba matjhaba ba Bramfisher Bloemfontein. Le ona mokgahlelo ona o tla kena tshebetsong tsa setsi sa sesole sa Tempi. Ditho di fihlile tse fihlileng di kenyeletsa masole a ileng a tswa dikotsi ntweng mo ditho tse ding tse 14 di ileng tsa hlokahala. Ho khutla ha bona ho latela tumellano ya ho emiswa ha ntwa pakeng tsa marabele a M23 le sesole sa DRC. Ho bile le ditsheollo ka jeno parlamenteng kgahlano le lekgotla la botjhotjhisi ka ho fetisisa molaodi e moholo wa lekala la botjhotjhisi ba setjhaba elo ke hore NPA. Letona la toka le molao wa motheo Mamoloko Kubai o amohetse hore hona le diphephetso lekaleng lena. Letona Mamoloko Kubai o qadile ka ho hlahella ka pela komiti ya toka ho senga ho fana ka kakaretso ya moralo wa tshebetso le ditekanyetso tsa lekala tsa ditjhelete. Kubai o theoleditse lekala la naha la botjhutjhisi ka ho hlahisa dikgeo tsa mosebetsi ho kwetlisa le tse ding tse matlafatsang lekala. NPA has been, for example, on the issue of vacancies, has done quite good in terms of closing that gap.
filling the vacancies previous year, financial year, and this year as part of building capacity. E nngwe ya dintlha e bile hore malapa a lahlehetsweng ke beng ka bona ka nako ya puso ya kgethollo ba fumantshwe toka. Bester le moqosuwa mmoho le yena e buseditswe morao ho fihlela ka la 19 Loetse lekgotleng le phahameng la dinyewe la Free State. Mabeta Thabo Bester le moqosuwa mmoho le yena ba tla kgutlela lekgotleng le phahameng la dinyewe la Free State ka la 19 Loetse bakeng sa ho mamelwa ha nyewe ya ho qetela. Ho mamelwa ha nyewe ena ho tlo fa lekgotla qeto ya hore bohle ba amehang ba se ba loketse nyewe e tlang. Nyewe ka boyona e tla mamelwa ka la 10 Pudungwane ho fihla ka la 27 Tlhakobele Isawo. Ditaba di sa le mothating ona nyewe e kgahlano le moedi wa mehleng wa ANC Pule Mabe le baqosuwa mmoho le yena e tjhetjhiseditswe morao ho fihla ka la 7 Phupu lekgotleng le ikgethang la ditlolo tsa molao tsa kgwebo Palm Ridge. Baqosuwa bana ba tobane le nyewe ya bobodu boshodu ba tjhelete le ho tlola molao wa tsamaiso ditjhelete tsa setjhaba. Ha re leba ka Mpumalanga lekgotla la dinyewe la Nelspruit le tjhetjhiseditse morao kopo ya beili ya baqosuwa ba babedi ba ileng ba tshwarwa ka ho tsamaisa matekwane Mbombela. Joel Mamba le Monica Zwani ba tobane le nyewe ya ho kgweba ka matekwane ka morao fumanwa le matekwane a boleng ba milione ya diranta bekeng e fetileng. Ati ho sa le jwalo Senovuyo Rapula eo ya qoswang ka ho kwetela masea a mabedi sepetleleng sa Dorankinzi o lokolotswe ka beili ya diranta tse 500 lekgotleng la dinyewe la New Brighton Gqeberha kajeno. Mwe jwalo ka kgwedi ena ile ya batjha re itse re meme motjha e bong eo e leng sebini se tsebahalang e leng Sanere mme re tlo bua le yena ka mmino wa hae le batjha. Sanere ha ke o amohela ditabeng tsa rona. Ke a leboha mongaka ke thabetse wa kwana. Hantla re bua ka Sanere re bua ka mang? Sanere ke lebitso la hae la kgomo ke re lebohile Monaphathi. O hlaetse mane Mokema mothong ha lebaka ya setrekeng sa Masego Lesotho. E jwale o tle jwalo a ntsa bina jwale lebitso Sanere ke la hae ha bina. Fela o enka kae ne o ena ya ho bina? Lesotho mo ke hla mmino ke ntho e tlwaelehileng. Nkare ho tloa bonyaneng ho ya boholong mohlankana ka ngwananyana o tlamme hona le dipina tse binwang tse le hore mohlankana o lokela hore a di tsebe le ngwanana a di tsebe. Ke ka ho ntho e nka re hla hona teng. Jwale ke hotse sentse ke le ntho e ke e thabelang ha ntse ke hola. Jwale taba engwe ke hore mmino wa hao o kgothalletsa haholoholo batjha o itshwarella ditorong tsa bona. O ko re hlalosetse ka kamano ya kgolo ya hao le mmino le dikeletso tsena tsa hao. Kgolong ya ka ha o ka baba monate ho buela modimo nnete. Jwale empa e le hore e sale ke le motho a nang le toro le tjantjello ya bophelo le hore na ke tlameha ho tseba hore na ke phelelang ke tle ke tseba hore na ke shwella eng. Ke ka ho e sale ke le motho a nang le tabatabelo hore ntho engwe le ngwe ke etsang e tlo ngatlehela. Ke ka ho mminong wa ka ke kenyang di element tseo. Jwale ke diphephetso dife tse tobaneng le batjha morao tjena tseo ba lokelang ho di tsepamisetsa maikutlo hore di skebe tsa ba thibela kapa ho ba thibela ho fihlela so ba batlang ho di fihlela bophelong? Re le batjha re tobane le mathata a maholo haholo e ka reng bo tlhokahalo ya mosebetsi bo makujwana bo kebekwa bo bongata ka bona botsotsi. Jwale ke tsona tse batlang di reteletsa batjha hore ba ke ba shebane le bokamoso ba bona hore botle bo tjhabe. Ke tsona tse sitisang haholo batjha tsona tseno haholo. Jwale o bona ba hlabolleha? Ba mamela mmino wa ka hlile ba hlabolleha. Kanne. Wa bua le bona? Ke a bua. Maikutlo a bona ke afeng? Ke se ke fumana maikutlo a mangata haholo a reng Sanere ra le hore bo bile teng wa ba sebini. Ka mmino wa hao re se re fetohile re bone tse ngata. Jwale o so di hlalositse diphephetso tsena na kaofela tsena. Maikemisetso a maholo kapa molaetsa o romelang ho batjha ka karetso ka mmino ona ho kenyeletsa le maikemisetso a hao ke ntho ba ka etadimang ho wena? Ke batla ka hola ha ba ntadima kapa ke batla ha ba ntadima ba bone motho a ntseng a tshwana le bona empa nya seng a iphihletse ka taba ya kelello ka baka la mathata a hodisa.
so ha ba tlameha ha ba nsheba ba bone motho e selang a phela ha monate ba tlameha ba tseba hore me bang ba tswa ke a tswa hona le ba ntseng ba tshaba ho tobana le tsona diphephetso lo nka maemo e ka ba mmusong e ka ba kae o reng ho bona ke re ntho engwe le nngwe ha motho a etseditse o etseditse mme ha hona motho a tlo hla ka morao hore o etse ntho eno ke nana go re qala ka jeno ho etsa se hore se batlang mme modimo o tla re atlisa ho tsohle jalo mongaka jwale ntlha e nngwe hape e o ka ga buang ka yona ke hore o tsamaya hohle wa kopana le bona batjha wa kopana le batho ba baholo dikeletso tse ding tseo o di fumanang ho batho ba baholo haholoholo re shebile pale ena ya hao ke a gola dikeletso tse ke di fumanang hangata ke hore Sannere la o ka fihla manobolong afe re kopa o se fetowe o hopole mane mo o tswang Sannere yane ana sa setswe ke batho o nunweng ke o le Sannere eno la jwale yana ana ntsa le boikokobetso hobane a sa tsitswe ke batho yana ana ntsa le boikokobetso hobane a ka re hana tjhelete so ntho engwe le nngwe ka po maemo o tla fumana ha jwale a se ke a o fetola ha o fetola a nka se fetola jwale sena se etsa hore o bitswe le dibukeng tsa batjha o tlo buisana le bona batjha o ba kgothatse ba hlabollehe maikutlo ba bone ditoro tsa bona di bulehe ho jwalo mongaka ke nana ke motjhaelo hore ke fitile ka ga ntho tse ngata jwale ke nana hona le story se ba ka se fumanang ho nna Sannere re le buile haholo ka nako ya hao ho le buile nna mongaka Mui wa ditaba tsa Sesotho mona ho SABC2 eo re neng re buisana le yena ke setsebi se tsebahalang e leng Sannere re buisana le yena ka otloloha ho tswa Studio 10 mona Johannesburg ha re fetele mabenkeleng Mui jwale ha re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala ho reng ya bohlano Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding Diabo tsona di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle. O ka ikopanya le rona ho social media ka ha re a fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang_X ke @ditaba_dikgang le ho phehisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Khaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena le fumuta ngwa latela ka bolepi ke ota ba bue madume ho tsabele pele a fela tsebega jeno o tlhokomela o platse le tseng bolo ho hana hantle fela re shabule ka qobega o tla jwala ka haro ka pa boprima itle be fela mafatsane a jeleng a duma e le fela moya e sa nkae ka hare le ka ntle hona ha tla re ha qhubula botang le kana ka harona ha tla le sima fela mafatsane a jedile o hona ka qobega o tla fihla hona ka frelane ha o le kana ka harona ha teng e le fela marumo na le mane ba bura blipi ba tsetlhomise ya hore o senka madung go dingwana o tla go lebella mohudu tla hona ka hare go ba le holo o tla fihla hona ka hare go gauteng ka ntle le ka harona ho sentse o lebeletse fela mohudi se nkae ba bura blipi ba be le ba tsetlhomise hore ha re shebile ka kapa boprima o tla jwala hona ka re kabega e tla hle e be maqhubu a le fileng a le watle le moya ena ya ha isale ha di kratente mahloki dala ha je sa motho bolo ba gauteng o hlakile hore ho tla hle ho phole ntle fela le hore bo seng le hona bosimba ka jeno hlokomele o tla hle ba hona ha isale ha shebile springs le hona ka ponka spread khrate tla hle e be ka tlase ho noto ha le ka Carltonville tla hle ka le fela honne ho fitla ho le shome le mtse e robong ka fela re shebile mesina o tla jwala hona ka thando tla ra khrate di phahama o tla hle ba tle ho tshetse di phalme fela ho mashome a mabedi a mtse e supileng ka fela ha shebile ka mokopane hona le hona ka ropolkwane tla hle fela ka le fela ho robedi le robong empa di phahama fela ho mashome a mabedi a mtse e morara ka fela o tla o pakang re tla hlopole ka ra laena le hona ka emelo bosimba ka jeno le hona sana se o tla hlo batlo bata mashishing o tla jwala ka skukuza o tla sho thesela rita di khrati di rita fela ho mashome a mararo ka fela standard tone le hona ka sekunde bosimba ka jeno le hona sana
Sanoseng hlokomele hore o tla hlo ba te hona ha esale ya re ba ka lata ka ro KwaZulu-Natal Vryheid o tla jwala ka Lady Smith o tla hlo ba te simba ka jeno le hona o Sanoseng re shebile ka Kokstad le hona ka ro Thekong tla ra diphahame fela ho mashome a mabedi a motse o mong kaofela re shebile ho boholo ba Kapa Botjhabela e ka maru mona le mane ka no jole sentse ke sa hona ka makhanda le hona ka re Gqeberha o hlokomela le teng o tla hlo ho pholefela ho saeng ka re shebile hona ka re Kapa Bophirima ka maru mona le mane Lingsburg le mafatsane fela a jeleng a duma se sa le bala hona ka re Vista o tla hlo bate di gradi di phamel fela ho le shomele metse imra kaofela re shebile hona ka Appington o jale ka Kurumane teng o tla hlo bate Appington e qale ho nne ho fitla fela ho le shomele metse e seletseng kaofela ka le sa talente le hona ka re Calvin o tla hlo bate ha Freestata boholo ba province o hlokomele re ho tla hlo bate hona ha esale ha re shebile hona ka Bothaville re gradi ya fela ho mashome a mabedi kaofela ha re shebile hona ka North West Lichtenburg o tla jala Ottosdal sa le bala mafika o tla hlo phole ha re shebile hona ka Vryburg le Tosca sa le bala ka Rotang o tla hlo o phole fela ho sa enka ba buitsa bodipidakalo a be etso khotso